Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadin kendiat sengi baka seng kisamla pulie ka Khasi Students Union. Kalalej ban ujor syagibor bahalor ya ka jingbem don Nonghikai Science. Ka KSU Education Cell jong ka East Jainti Hills District Unit. Kala ay kublay ya ka office jong Director of School Education bakin sakot interview no halor ka jingduna Nonghikai Rymbai Government Secondary School. Kani ka jingkot interview kadai hadien bala Tuklar da ka seng KSU halor ka jingbem don Nonghikai Science bat kiway ki subject baduna Rymbai Government Secondary School. Batkin kot interview da ka office ka Dseo East Jainti Hills District ha ka arpunyo tarik mentau bunai risau. Kumban syupen kenmau baka seng kalalej jurip ha ka arpunyo tarik unai lor arjar arpulai. Bat wat ya ka jing sisya ha ka ni ka school. Bat ka seng ha ka khatlai tarik urisau. Kalapan sngau ya ka ni ka mat syadu Director of School Education. Bat ru ha ka khanyo tarik urisau kalapa lang ka kopi syau DC. Bat Dseo ke district ban Tuklar bat le ya ke badon kam. Kaseng lengbaga education cell ka ai kublai ru ya ke Dseo balakot marmar hadien bala yok siti na kaseng bat kermen. Bagane ke benta ban yok Nonghikai kanom don ke jingno siliang bat kan yaj baik da ke bakhuoj bat ke basngur.